član 5 i 6 Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini definiše seksualno uznemiravanje i nasilje na osnovu spola, što podrazumijeva i seksualno nasilje. Također, Bosna i Hercegovina je 6. država koja je ratifikovala Istanbulsku konvenciju. Istanbulska konvencija zahtijeva od država koje su ratifikovale da pruži prevenciju, zaštitu žrtava seksualnog nasilja kao i kažnjavanje i gonjenje počinioca. Možemo reći da i zakonodavstvo kao i ratifikacija Istanbulske konvencije je i naravno rad institucija i nevladnih organizacija su doprinijeli da ovo pitanje nije više pitanje samo privatnog, nego da je prepoznato kao društveno važno pitanje i da za njegovo rješavanje je bitno i uključuje se i cijelo društvo kao i državne institucije. Mislim da je ovogodišnja kampanja 16 dana aktivizma pravo vrijeme da prekinemo ćutanje i progovorimo o problemu seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini. Čak i statistike institucija pokazuju da je broj različitih oblika seksualnog nasilja u porastu, da je sve više žena i djevojčica koje su prijavile neki od oblika seksualnog nasilja. Međutim, seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini je i dalje zločin sa najvećim tajnim statistikama o kojem se najradije ćuti. Zato smo mi tokom ove godine pokrenuli kampanju Prekinimo ćutanje u kojoj tražimo da se prvo progovori o problemu seksualnog nasilja, da se otvori krizni centri za žrtve silovanja, da se promijeni zakonski okvir, da se žrtvama seksualnog nasilja priznaju zdravstvena, socijalna i prava na pristup pravdi, odnosno pravo na pristup besplatnoj pravnoj pomoći i da se pooštri politika kažnjavanja počinilaca seksualnog nasilja. Mi smo društvo koje jako toleriše sve oblike nasilja nad ženama, a posebno seksualno nasilje, što pokazuje i sudska praksa jer se veoma često ukupna pravosudna zajednica u toku sudskih postupaka za seksualno nasilje stavlja na stranu počinioca nasilja i traži načine kako bi opravdao zločin koji se ne može opravdati. Kroz pokrete Nisam tražila i Nisi sama shvatili smo da žene više ne mogu i ne žele da šute o seksualnom nasilju. Postalo je jasno i da seksualno nasilje pogađa i mlade i starije, najviše žene, ali i muškarci progovaraju o svojim bolnim iskustvima. Nažalost, i djeca su često žrtve. Primijetila sam da njihove bolne ispovijesti nerijetko imaju jednu zajedničku karakteristiku – gubitak povjerenja u sistem. Odnos sistema prema seksualnom nasilju se može promijeniti i to se mora desiti brzo. Oni koji rade u sistemu trebaju ozbiljno preispitati svoje stavove, uvjerenja i pristupe. Ne smijemo zaboraviti da žene i djevojke koje su preživjele seksualno nasilje sistem dodatno traumatizira. I nije to samo kako ih pitaju o napadu. To je lutanje po službama, ispitivanje po hodnicima, neprijatni zdravstveni pregledi, neinformiranje o postupcima. To mora prestati. Ne traže one da ih tješite i plačete s njima, ali očekuju odnos poštovanja, očekuju zaštitu i očekuju pravednu istragu bez predrasuda, suvišnih opaski i podsmijeha. Krivično-pravni sistem i sistem zaštite može biti karika u oporavku ili izvor traume i poniženja. I na onima koji dolaze u kontakt sa ženama koji su preživjele seksualno nasilje da odluče hoće li biti dio oporavka ili izvor traume. Žene i djevojke će prijavljivati i sarađivati sa sistemom zaštite onda kada budu imale povjerenja u sistem. Ne smijemo nikada zaboraviti da osobe koje su preživjele seksualno nasilje imaju pravo na zaštitu i pravedan i stručan tretman i dužnost je da to osiguramo bez izgovora. Seksualno nasilje ne predstavlja samo prinudnu obljubu na drugim licima, već i svaki drugi oblik seksualnog ponašanja koji je učinjen protiv volje pasivnog subjekta. Ako pasivni subjekat kaže ne, bez obzira da li se radi o ženi ili muškarcu, to znači ne. To znači da onaj koji preduzima seksualnu aktivnost mora zaustaviti svoje ponašanje, a mi kao društvena zajednica moramo podržati pasivnog subjekta u nastojanju da dobije adekvatnu krivično-pravnu zaštitu i da dobije pomoć nakon pretrpljenog seksualnog nasilja. Dakle, jednom rečeno ne znači ne.